Tuyambilia vilingi wa maovo Munduume wa ukuu wa katikati kuma ya Tala Matungulu niwasembw'a sivitalini wa Kangundo Level 4 kukwata uiiti vitia syatemana kuawa nzangili Masaani Utuku vala imuvithukiie nziani aumite sokoni wa Tala matambya mavuthu kuma sokoni wa Tala kuthi Kyamulendu na kumutemanga mutwe na miyo myathe vala wesa kana wisia kuitanwa ni nthi Masaani kiokoni. Munini wa kivu wa kivalo cha Umwe and Musembi nuikiithise ndeto isu vala uwetie volisi ni mambiie musako muvyo kuthiana na ivithukia yiu otou akulia nthi kutethesia kumilia alamethi wa matwa isi kiko kiita kinyamo boni mutisia ena mauvo. Siko sema vithukia muno nthini wa nthi icio ni cia Kangundo na Matungulu Masaani mau yosinde na kweta mokulu manene kwi nthi amwe maikulanya ni gitumi kiva gitonya utuma gutethwa na usesei mulumu na nthi kwenda na unyamagu amwe kwa sema thau nangi kutua mena maumisie ani aliza bethi kabo wa mutunda gendo tugetethwa ngaitine kwa na nene bwa utenyo mwingi muno no tenyo tu mwingi kwa matu tabyondo tekwikana na byondo gendo kene kisio wataba embwa mundu akoka kumbe ngaitine ya mundu yo jimwe kalile wake ni wa ukuna wi andunu azokoma andunu na bikokoteni na mundu aitweka nutonda kumigwa mana mbaito tekala na mwekalilo tukonde yaba nitasenga muno ndiya mukatikethia mwanake umwe ngaliko ya chandili emuumise muno ningendile na yutisani weju ingendile isi akakuumisya andu ndisititha ti kuna wiamwa na ingendile ni nthuku nundu ilaji ukwata mundu ikaumisya na ndena kindu uno muthukumi tumwisi mwanake utumwisi ndesi munde chao na ukwata kune umisya ithitiwa ti isaniwa na ipe kwendeka pena muwo thini ya mawikalo andu mamuzi wao yo vithukiwe maweta kana vithukiwe umite wiani Masaani mawiyo na mainesa kuelewa ni gitumi kiva gitonya utuma umeiwe kwithwa ekala na andu nesa na tena uthuna mundu na yuma endeena kwikalana wia kumana mavithukia maendeena kuongelekanga icio nithi nina gwada report twi musie kana nuikilie enukite umbite wiani akune wa Kyamulendu geitine ya kwa mwaitu umwe wita wakabu na nitwoka na nitwoka ndukobikane nethia oswa ni assistant chief matethianisi na polisi maimanthondo mekwitana thayo wake na mamutwa mpaka sipitali kouni asia ne bikabu kuma baune batwatia tusioke tumanei undu umite na nitukulia mundu withi wana report yoyote kuhusikana na umeania usunundu umete uyanavo kumawia uwa ukusia mikokoteni wa batala mundu itha ripoti yoyote hata bi assistant chief kana andabie nikala twithiwe tutona kumanai aumeangie ata kila ndu no tabia silikali ndele theithi uko kama na wazindu cia muthembosu nino akiwa koloja cha ume ndekethia na mwene ndi kwenda na utethese ndino mundu makwika ukunikili iwetakana maofisa ma polisi mekithitone cha kusima na nzangili twa ise vithukia ye na siende na ulikalika kati wa ende na kumanya masya ni asiate ya muke yake okocho munthini na kwata report kana abe mwanake umwe wa Kyamulendu umigwe ni ngendile na nina semba na bikabo nela nethia yo mumisie muno na kunia osiesi simu hatutethesia ngali nitabikia na musembya Kangundo sipitali pala uende na ukwata uiiti tikulia mundu wintha esi andu alama kunie kiko kiucha utukweyo wiyo makatunengo report makatutenesya nigenda ukethia nitatona upambana na nzangilisu ondine masako Tala nyeni toboni mutesya